Ibe tingchua ilung ta pen mena na mai gu mara sam news kadai ren sa zeme ko na pumwangai dale. India kadai gu president pasui tebe Sri Ramnath Kovind ne na mai ting kum karchi ting kum chang na jang kai kana ngolu be pasui za hai minadu sam ibe pegai zera chagai dale. Sri Ramnath Kovind ne sa za peize ting kum karchi New Year ting kum chang na jang kai kana ze zemna lungge sui ibe zai sui kan thabe ne fuiza bamra zai pum sak ibe ne fuiza bamra zai bedo ibe ka chakrang kang lam ge zai harui se ge lungchu bpui pe chang khamura te lo ze Sri Ramnath Kovind ne sale Central government ne no meeting kum kroming yugna ting kum krote set changbe COVID-19 re kabra hepet kalu gumze Assam government ne namai kum ting kum chang na jang kai kana gre ke je ku chum gna chu ze lusina meeting kum kroming yugna ting kum krote set pege bam lein du'a COVID-19 re kapsu gudle ze sale IZ9 duike zimru ke rima ke Assam Health Minister Kesaf Mahantana saz lusi kilena educational institution ke COVID-19 re ka protect bamgu de leize sale Assam Health Minister Kesaf Mahantana saz aipo COVID-19 re lusi nora medu ka protect bambe krege ze ko chumgana chuze krege ze schoolunge tingkum kreming yugana chuze tingkum krote set medu a kapto kham rate gu leize sale Zai Assam Health Minister na saz Assam government ne lusina me lakru medu Covaxin ka chebe reuna ka pratule je ka chole plam ane punuigu high school living certificate zai higher secondary examination kizin ke je kreming yene thachura bamje je ka chole zai lusina me exam thamak pesoge COVID-19 re Covaxin ka chebe lusina me kreu na lusina me kreu ko no thora me lein du kap kham gule je sale plam ana Covaxin re je first dose kablo lu bachang nami puing kai te set zai hadai mi ngeu lunge second dose pakana ba dose kapra buida se je ka chole Assam police ne zo kamne lu zagri te ze pathos ya ben zai loket ne soi pe te magra thing za te be te ti ben duike ting kum chang la zang kai ket lunge ne katsak rang kang kro madai traffic violators garim fege ka re me ko phe mak pe tai ne ngolu le je sale Guwahati Police Commissioner Harveet Singh ne sa zemina changkai kana medua gari te bege helmet kama pagane kachakrang kang kan zobe lule zai to sak zai zo kamne me gari te ze mina high stroke si matai gene traffic police gari ka re me ko phe mak pe gene lule ze sale Zai Assam Traffic Police garim fige gari rehe mena saze panuina New Year tingkum karchi belunge patosya bezai loket ne soi pe magra zai gara hankram zabam leize sale Noble Prime Minister Sri Narendra Modi ne ralang be mai tingkum karchi tingkum chang na jang kai kana ananda ta ke chebe luta tu ze anui hang ke tu ka sak te ong me hang tingna mi puile ze sale Zai Noble Prime Minister Sri Narendra Modi ne pugu tweets ke tweet guys na mai kre ke ze ket mai ge lok regu Pradhan Mantri Kisan Samaj Nidhi Yojana luta to ma hang government ting kum ke kche china nganga be na mai ting na kunta boro pi ge pe pet kulei ze sale Zai Noble Prime Minister Sri Narendra Modi ne pugu tweets ke tweet guys kachak rang kang krong kai ria ze luta to ze ba maklak kro kro si ma hang ge ke ge ba ngulei ze sale Danai China na India kadai anui North Eastern State Arunachal Pradesh bam grooming use China kadai lei sabeze sonara External Affairs Ministry spokesperson Arindam Bekchi na sagai delei anui na chi do bule danai duike ting kumchang na jang kai ket China Ministry of Civil Affairs na hepet kaize anui North Eastern State Arunachal Pradesh bam grooming use China kadai ramrai ndit kai bam leize China ko na jangnam ku bam ra tele kai delei China kadai na Arunachal Pradesh pa bam kroming e punuigu kadai ram rain dit ke bang sakai be bamze anu he zemna lungza bam te set himlo za kadai lo madai nge ki kana zai pulo thum ta rabem fui poina rame punuigu kadai leiza sale External Affairs Minister spokesperson Arindam Bekchi na saza China mena India kadai Arunachal Pradesh pa bam kroming e pezin taklei bam beze na maru na maglei ndana du te zabam leiza sale Noble Prime Minister Sri Narendra Modi ne Major Dhyan Chand Sport University Mirut ke telechura bentu chumai kre ke ze kanan takmai ge lepet kulei ze sale Aipo Major Dhyan Chand Sport University ze Salwana nai kali klo Sardana tong Mirut kene telegulei zai katsakrang kang girobe plana te ze kro hais na se gi kulei ze sale
Union Health and Family Welfare za National Vaccination Rap gu report sai sui ze znain duike ze himruket rima ge India ga COVID-19 re kaplo lume plana te ze kro haket hadaiming yemdu kaplo dele ze sale zai COVID-19 re first dose relang be dose kaplo me te ze kro reaction madai ze lak hadai stroke medu kaplo dele ze second dose pakna be dose kaplo lume te ze kro reaction stroke lak reaction stroke na medu kaplo dele ze Union Health Ministry na sale Aigana na mai gu mara sam news ka loi ga dele pi guys an kingani mele indu to dele